Dobrodošli na edukativni kurs Psihologija navika kako promijeniti navike. Pre nego što zaronimo u suštinu, postavit ću vam jedno jednostavno pitanje. Zašto svako jutro gotovo nesvesno posegnete za telefonom pre nego što uopšte otvorite oči? Ili zašto vas uveče, iako ste siti, nešto neodoljivo vuče ka fioci sa slatkišima? Možda mislite da su to bezazlene sitnice, ali u stvarnosti to su obrasci koji oblikuju vašu svakodnevnicu, vaše odluke, pa i vaš identitet. Skoro polovina onoga što uradimo tokom dana nisu svesne odluke, već navike. One su nevidljiva arhitektura našeg života, tihi ali snažni programi koji nas mogu podići ka rastu ili nas podjednako tiho zadržavati u mestu. Dobre navike su temelj ličnog razvoja i unutrašnje snage. Loše navike, naprotiv, deluju kao neprimetan teret, kočeći naš napredak i potkopavajući energiju koju bismo mogli uložiti u ono što nam je zaista važno. Zato ovaj kurs nije samo učenje o navikama, on je poziv na promjenu. Razumevajući mehanizme koji upravljaju našim postupcima, naučit ćete kako da prepišete skriptu svog svakodnevnog življenja i svesno oblikujete osobu kakva želite da budete. Šta su navike i zašto su toliko moćne? Navika, jednostavna reč, a u njoj se krije moć koja svakodnevno oblikuje naš život. Navike su ponašanja koja nastaju ponavljanjem u određenim situacijama. U početku svaku novu radnju svesno učimo, kao kad smo prvi put vezivali pertle. Ali ponavljanjem naš mozak prebacuje taj zadatak na autopilota. To je njegov način da štedi energiju kako bismo pažnju sačuvali za ono što zaista zahteva fokus i kreativnost. Zbog toga navike postaju skriveni arhitekti našeg dana. One tiho upravljaju velikim delom našeg ponašanja, dok mi mislimo da donosimo sve odluke svesno. Postoje 3 glavne grupe: fizičke navike, poput pranja zuba, jutarnjeg istezanja ili načina na koji držimo telefon. Mentalne navike, obrasci razmišljanja, možda samo kritika koja se ponavlja ili zahvalnost koja nam daje snagu. Socijalne navike, male svakodnevne radnje u kontaktu s drugima, način na koji pozdravljamo, slušamo ili učestvujemo u razgovoru. Kad su zdrave, navike nas čine efikasnijim, smanjuju stres od neprestanog donošenja odluka i oslobađaju prostor za rad. Ali upravo ta automatizacija ima i svoju tamnu stranu. Ako jednom ukorenimo lošu naviku, ona postaje podjednako moćna i tad naš sopstveni autopilot može postati naš najveći neprijatelj. Razumevanje ove moći nije samo znanje, to je prvi korak ka svesnoj promjeni. Struktura svake navike, to jeste da bismo razumeli snagu i mehanizam svake navike, moramo pogledati njenu unutrašnju strukturu. Svaka navika, bez obzira da li je dobra ili loša, uvijek se gradi na istom, jednostavnom, ali moćnom obrascu: okidač, rutina i nagrada. Prvi element je okidač, signal koji pokreće naviku. On može da bude vreme. Recimo svako jutro u 7 ujutru posežemo za kafom. Mesto, ulazak u kuhinju automatski nas navodi da otvorimo frižider. Emocija, stres ili dosada često aktiviraju potrebu za grickanjem ili cigaretom. Ljudi, određeno društvo može nas podsjetiti na stari uhodani obrazac ponašanja. Okidač je ukratko iskra koja pali ceo lanac radnje. Drugi element je rutina, konkretno ponašanje. To je sam čin koji izvodimo gotovo bez razmišljanja. Ispijanje kafe, beskrajno listanje društvenih mreža, odlazak na trčanje ili posezanje za slatkišima. Rutina je automatski odgovor na okidač, a upravo ovdje leži prilika za promjenu. Nije okidač problem, već izbor rutine koja ga sledi. Treći element, nagrada. Osjećaj koji nas uvijek vraća toj radnji. Nagrada može biti biološka,
talas endorfina nakon vežbanja ili prijatan ukus posle obroka, socijalna, osmeh, pohvala ili priznanje drugih ljudi, unutrašnja, onaj tihi osjećaj ponosa i postignuća kad završimo nešto važno. Nagrada je gorivo koje učvršćuje naviku. Što je osjećaj snažniji, to je veza jača. Razumevanjem ove trodelne strukture je prvi, ali presudan korak ka promeni. Kad tačno znamo šta nas pokreće, šta činimo i šta nas nagrađuje, dobijamo moć da zamenimo staru rutinu, to jeste naviku, novom, bez borbe sa samim sobom. Jedna od najinspirativnijih istina o našem mozgu glasi: on nije statičan. Daleko od toga je da je gotova, nepromenljiva mašina. Naš mozak je dinamičan sistem u stalnoj izgradnji. Zahvaljujući fenomenu koji zovemo neuroplastičnost, mozak ima sposobnost da se obnavlja, reorganizuje i uči tokom čitavog života bez obzira na godine. Zamislite neuronske veze kao puteve na mentalnoj mapi. Svaki put kad ponavljamo određenu misao ili radnju, mi bukvalno utiremo stazu u mozgu. Što je više koristimo, ona postaje šira, brža i jača. Isto tako, putevi koji se više ne koriste polako blede i nestaju. Proces stvaranja nove navike kroz neuroplastičnost izgleda ovako: prepoznavanje zastarelih puteva, sve počinje svesnim uočavanjem šta želimo da promenimo. To je trenutak kad uočimo stari nefunkcionalni obrazac i kažemo: ovo više ne želim da radim. Stvaranje novih veza, svako ponavljanje nove rutine, nova vežba, drugačiji odgovor na stres, gradi potpuno nove neuronske staze. Kao da u mozgu crtamo novu rutu koja vodi do drugačijeg ponašanja. Tu je i jačanje kroz doslednost. Dosledno ponavljanje učvršćuje novi put, dok stari, neupotrebljivani, polako slabiji. Vremenom, novi put postaje glavna autoputna magistrala vašeg mozga. Neuroplastičnost je dokaz da promjena nije samo moguća, ona je prirodna. Svaki svesni izbor, svaka nova misao ili akcija doslovno menja fizičku strukturu našeg mozga. I sad dolazimo kako praktično promeniti naviku. Razumevanje navika je samo prvi korak, prava snaga je u promjeni i doslednosti. Dobra vest je da postoji jasan put koji svako može da sledi. Otprilike, kako bi taj proces izgledao u praksi? Mapirajte navike. Sve počinje zapisom. Uzmite papir ili dnevnik i zapišite 3 ključna elementa svake navike: okidač, rutinu i nagradu. Ovo nije samo vežba, to je način da iz nesvesnog izvučete ono što vodi vaše postupke. Primjer: okidač, veče ispred televizora; rutina, grickanje slatkiša; nagrada, osjećaj uživanja i opuštanja. Kako bismo redizajnirali ovu rutinu? Ono što je moćno u ovom koraku jeste da ne moramo menjati ceo obrazac. Okidač i nagrada mogu ostati isti, ali rutinu, centralni deo lanca, zamenit ćemo nečim zdravijim i svrsishodnijim. Primjer: umjesto slatkiša, šaka oraščastih plodova, komadi voća, šolja toplog čaja. Mozak i dalje dobija signal nagrade, ali bez loših posljedica. Dosledno ponavljajte, ovdje počinje prava promjena u mozgu. Svako ponavljanje nove rutine utire novi neuronski put, dok stari polako bledi. Ključ je u upornosti, doslednosti. Dan po dan, bez osude, čak i kad ponekad posrnete, znanjem o neuroplastičnosti znamo da upravo ova doslednost pretvara novu rutinu u automatsku radnju. I pratite napredak. Svaka zabeležena pobjeda je dokaz da vaš mozak već gradi novu mapu. Zapamti, doslednost stvara transformaciju. Prosečno je potrebno oko 60 i nešto dana da nova navika postane prirodan deo vas, opet kažem pod uslovom da ste dosledni. I zaključak neki da je snaga u malim koracima. Prava snaga promjene leži u malim, ali doslednim koracima. Nije potrebna radikalna revolucija da biste oblikovali novi život.
Dovoljno je da svakog dana napravite jedan svesni izbor. Svaka odluka, ma koliko skromno izgledala, da prošetate umjesto da ostanete pred ekranom, da izdvojite minut za zahvalnost, da udahnete duboko pre nego što odgovorite, menja strukturu vašeg mozga i gradi temelje vašeg budućeg identiteta. Navike su put kojim hodamo svakodnevno, a neuroplastičnost je most koji nam omogućava da taj put preusmerimo u pravcu zdravlja, snage i unutrašnje ravnoteže. Upravo zato u Ceuzovim kursevima sa više predavača i trenera posvećujemo posebnu pažnju praktičnom radu. Mnogo više ovome kroz radionice, vođene vežbe, interaktivne zadatke, radni materijal, učimo kako da mapiramo sopstvene navike, zamenimo stare rutine novim i pratimo napredak dan po dan. To je prostor u kojem nauka o mozgu postaje živo iskustvo, a teorija se pretvara u promjenu koju osjećate u svakom segmentu života.